Hakajingya lenti ban pensngau ya laki mat nalor ban pan kajing kersan lagi pajpa nak benta ka kertong jong ka parti ka Dr. Maisel Amprin Lingdo ka banyak aireng hak election MP Lok Sabha ka ban salong hak khat khandai trek Yayong Arja Arpsau ka National People's Party NPP hak khat ar trek Yayong Arja Arpsau ka lahyar semaulai ban pan jing kersan lagi pajpa ka te ka constituency nalor ban pensngau ru ya laki jong kiman. Haba ajing kran ke Dr. Maisel Amprin Lingdo kala ong balada yo e kajing job kala kular ban longkum keksiang ke ban nyarap ya ke sarkar jela ban pendap ya ki kamram ki bala sa pateng nakoi kapor syakoi kapor haki election MP ki bala dam kala ong bagajing ai jat syaki longkme ke de kajing kerku ke bakraw na ke benta ka pateng ke ban wan bat kum ke longkme kan yeng ban yada ya kane namar kajing don ki batmu ban pen kala ya ka kala kula ru ban trei borba ban wanra shibon ki kampen roy ha ka jela khamtam ha kaliang ka kot ka khia ka puli puthi nlor ki we pat bat kala ong ru bakaram shong tang ban bam soot ha parliament hapi ki nong maulai ngakar padrit yupi bapin sngau ha ban kershan lem yanga ka candidate jong ka National People's Party hakane ka MP election kabanlong hakakat tandai terik jong upnai yayong hajar arpusau ngasa stang kendit kisni bangan yo bangan led dala kajong kemet bangan kerpat red bat yashem yaki padwa hakeleng jong kilai pun rew tuli ki constituencies ngatarai kinong maulai kilayoi ya kijing tren jonga nakaway karensan syakaway pat pidei bandon kajing syaniak bamanga ngantrei shitom banpet bangadei kataga kesiang kabanyarap ya kasokar jela bakan pendep lot ya kikam kijam kibayay sa ting nakaway kapor syakaway pat kapor haki election MP kibaladep ngakwa pan pensyay syupi kinong maulay bapidei bandon kajing syamya hanga bakong kalong kami kapaday kata kanong kenti kapasyim ya kata kakabu kapakilong syua kiman syua kilapo ya kapateng haki terpeng ki jonga bat ki wei bat ki long keme ki basyong hakane ka jala ka bae ka jongi kajing ai jan jong pi syangi ki keme kaladei ka jing terku ya ki pateng nakawai kapor syakawai kapor ngan yada dingkong swaya kata kabamenta hakane ka jong dan kiba penkela bat penkenyo ya kane kanong kenti kiba ngiladep yo lupa nado kipor barem ngan yada ya kajat kopong bat ngan long kaway kaban yeng ha parliament ban betha ya kari dia berok kaway badai stang mangi hakane kari kilong keme kiba yo ya kane kapurom kaba omdan bala bantiet da kapisa neben gela da kiftel kabaan ngakular bangan trei shitom kom bangala trei shitom haki elections ki babon hakabaka constituency jonga kala penjob yang asam teli ki election bat ngasngau ngalabyang kalong renyeng banyak tip yaki ai banyak khana banyak da ya kata kajat penril na kita kijingma kibabon kibaap yaka kajing dan jonga ha kasorkar labon bon snap benta kala ai nga kata ka benta bangan tip daladi kumno kasensyar ka khadar kayat ha kata kesan berteng ngasngau bangadei ban ai kublei ya ka constituency lejong kabangikot ka 16 East Shalom benta pakilakhen bangak kom karong kami ngalayo ya kata kajing kersyam lagi
bat ngala syakri hok yaki da kajo kasur ngan trei shitom ban pet bangalong kacing kerku haki lai pusan kelipat kiwei ki constituencies lada pikir syam yang porba ban penjob yang hakane ka election kiai kita kimat jeng yada kibaka kong amperin kamra syakman kabadingkong ngan trei porba ban betha bat pen i yang sordan kme baka jella Meghalaya kalayo ya kata kajella daka jing ya trei shiton kita ki neu dong rim ki berawan lam batla ai yang i ya kane kajella kabait kajongi ngan yada ya kata bat ngan pentip sya kita kinok penyat sorkar hang the haka sorkar kme baki nong syong syong jong kajela Meghalaya lado ru kinong day kimrao kiban sya ban ben ninrong sim halang ajang kari bat ngin rai mangi kino kian kibaki ne ban lam syengi bat kino kian kibang ni day ban kentat mador da kabayat kelilang kawai kabaar ngan trei shitom ban beteng yakikam ki babha ki bai pa jongi ba pita gadet marbanyang bam kwai hadwar ublei ilawalam nakabenta kajela kajongi ki MP ki dei ban ai yaka hisab kajongki manba ki syajid ban long MP kung balale bhai bapi jamar banyang hakajing persyang kajong ilala banwanlam ya kata ka hospital negrims syakani kajela kay baka kong aperin kanle kan penjen mau ya ka sarkar kme bakari kabait kajongi kadang don kam shimon ba ijaka ay sumar banyarap ya kita kinong syong snong kiba syong kamtam lele haki jaka kiba kendong lemba ki schemes kiba per ngan duriap ban pet baya ki jaka ay sumar haki jaka nong kendong day ban benklan bat kap sorkar kme kadai ban mang shimon katingka nang banginla ban penbha ya kata ka kot ka khia hakane ka jella bait ka jongi ka baar hakajeng yat lenti ka jonga ki babon ki patba ki ot ki nam ba ki jaka nom kendong ki dang duna ya ki skul he ki ban ai jing hikai ya ki kon ki ti ki jongi nang ba kita ki jaka kendong ru kin yo benta haka puli kaputhi ngan rakyat Indonesia parlimen ban ngan diman na media baki day ban ayangi ka mang tengka ka ban yarap ban rakyat ki college ki baper syaki jaka nong kendong kabalay ngan duriap ban kaang haka sur kabahe ha parlimen ban pan na kasorkar kami bakan yarap yakin nong rep ki jongi ngidam kam ban penklan yakat terpeng jong ki nong rep kasorkar MDA hakini ki snem ki bahnriu tali pakalay lam lenti yakani kasorkar kilala ban ai jing yarap yakin nong rep henrei ki dang bon ki jing tuna bat ngan ya kata ka agenda ban pet baka sorkar kme kaya rap kham karke na kabenta ki nongrep ngan yada ya kata ka hok jong ki nongrep ban yo ya kita ki jing mentoy ki babon kum kata ka cold storage kum kata ka agriculture hub kum kita ki SHGs but ki farmers groups ki bapher ngidei ban pensngau siya ka sorkar kme ba
kejela kejongi nyau pol persen jom kinong song snong day kinong rep tunget mapi kibasyong pelun jom ka kamtam kani ka constituency Maulai baka kong amperin kanumbam soot hapo parlimen. Habatin, pej bahagi ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.